Welcome back to my channel, Ellie and Mika. Tapi sabar guys, Mika baru nak join ha ni. Okay guys, nampaknya kita lagi tinggi daripada dia, tapi relax lah guys. Okay. Mak kau hijau. Macam ni guys. Tak boleh lah guys, kita nama game ni lava flow. Tak tahulah. Flow lava. Flow lava. Lava bobo. Lava raksasa guys. Tiba. Abang kita kat bawah guys. Ada kat mana bang? Guys, lava naik guys. Ni mak hijau. Makku hijau. Guys, kita kena cepat guys. Kalau tidak, okay guys, abang kita meninggal. Abang kita meninggal cok. Kita masih aman. Bisa di atas. Tak bisa pijak lantai. Okay guys, kita berjaya pertama tapi abang kita meninggal. Jom naik ke seterus. Okay guys, ini map dia. Kita tak payah ambil duit shilling tu tak apa guys, sebab kita kena cepat. Sebab nanti kita dipikir buang masa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aktasumul takasur. Abang saya agaknya udah mati. Guys, stop abang kita guys. Bendera mana boleh panjat. Sampai jatuh. Okay guys. Nampak tu lava tu guys. Boleh tapi kita pakai rebus. Guys, lama lagi. Guys, survive. Jom kita main game kedua. Okay guys. Dapat pula permainan macam ni guys. Hamburger. Guys, agaknya bunyi sesuatu lah guys. Guys, kita kena lompat-lompat guys. Sebab kita tak dapat yang gross. Gross. Bang, semangat bang. Masuk dalam bangunan. Cepatlah bacon. Bodoh ah. Maaf guys. Korang. Kau tengoklah bacon ni korang. Bacon betul. Okay guys, video kita sampai kat sini saja sebab kita dah lalu ke tiga round. Abang mana kau bang? Tu dia tengah berpusing kat situ dulu guys. Okay, thank you for watching and bye bye.